mitana ni ala be ka bo shaytan toro mama damne ni Allah taala to barka may nyene tigido la hay na kara len tigido suratu hud dala anjara suratu hud aya joli abi woro bismillah wa ila samud akhahum salihan aywa ay shugura di mudruma insha Allah ala bo wa ila samud akhahum salihan ambara hudu ka kisala samina mami ka kisala ode solu ka kisai kita ilahi solihu ala ko qur'an ko kai solu ci kata balma samuda kauma qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru samuda kau ulu kanu fi diyar al-hijr ulu kum hijri ulu ka yoro le ba folo ne to wele ko al-hijr samuda kau dan alai nabi nyuma min cuma bode kun to ko solihu aha bismillah anya yoro min fo kira ta to tabuka kala don na pute mana yoro min na ya soro islamo ke mbaka yoro jibo ka ke bugwa mugu no ni ba fa ka tobili kala kira ko ka kana duda ko no bile ko ka di bagawma ko solo ka mo halati yoro ko funa kera nyame era kuni mi kolon min kono ku ka jibo kolon kono bismillah ala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ore diyaru samud abi jate ko bamun be na kara tabuka kelala mururu rasul wa ashabu bi diyar samud kana ta sahabo luka temeni aywa samuda ka folon kono an femin kera yoro la yeno ye mugu da do ye fen nun no ni dumini nun no mugu nun no ni jimini kira ko gadi nyamoma sira kana dumni to bo chukola o dia soro ko magela ko biye aso jobe an se ka ta ma ko mabule kala ka non ni jimini kira ko kana du Allahu akbar o gadi nyamoma do do buga nyame kono fara jimini nyame kono kan ni wallahi tabuka do wala ala itu mina kerata tabuka dona ketumana samuda kau ala solu de tulu masolu kuma tugadi ala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya naga mo ay ala batu malata aw yemini ala tikelini huwa anshakum min al-ard ala de aw danga bo sinti ka bo dugoloka wasta'marakum fiha kaklata aw ga dugolo sigi bawi fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi ay ala ya badeli aka tubu kata alama inna rabbi qaribun mujib ala de masunya masaya ala de mujibu ala de wele jabi masaya ya qaribun mujib ni saribun farla kan dora kera jeshi Allahu sari'un qaribun mujib wa fir majaish kala bolo ni ya hindi ba jeshi de ma fana de jaishur rahman ni masala kala de Allahu sari'un qaribun mujib ni be jeshu wakile anta amsa Allahu sari'un qaribun mujib ismul azami wa fa ala ko ina maqala ka keledo am zikru adadu mina ode bakile an tan saba ode jeshi ne keledo hindi bo ode bitabe ni ala to adadu bole bil huruf al abjadiyya bitabe ama Allahu sari'un qaribun mujib wa fa no ko jaishur rahman ina masaka keledo اسمه فلان فلان قالوا يا صالح وكسلوا مسا كنت فينا مرجوا قبل هذا كسلوا قاون ديكم بكاون هكلا ابنك جولدنا بابا دوم هو فلان فوق كراما ako on hakile na ke jola do na baba ede anjiri kumbi kan ko sobede ak ngay bor anjiri ko tanhana an na'budu ma ya'budu abauna ay ko ba on bali an fo bi min batu an no batu wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi aw yara bi sigala idu ka on wele ka ta mimma on bi sigala la de قال يا قومي ويا نغمو أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أقول ناصر النبي دلو بينة كان كبو ما يرى وآتاني منه رحمة على إن سوهنا كبو أيرى فمن ينصرني من الله ناخيته إنني على فتاجند من الجماعة على يرى فما تزيدونني غير تخسير أو تنجي فوي لا فنا كربوني يا سوا بوالي تفسير مريم ضريبا فما تزيدونني غير تخسير أبني جيدي بونا دورنا يا قرن ديركتي تزيدونني تخسيرا يا إرابك نديكا
Qur'ana irahu da kasar akwa ba mana لو غير سالة إلا إلا kabe ibe gara boy ibe ma boy ibe istisna'u boy ibe nafi boy tazidunani takhsira wanda ka da ga fa ma tazidunani adni jidi boy la gaira takhsir bana kara boneka bana kara boneka ibo be tay tazidunani takhsira abna jidi boy la ويا قوم هذه ناقة الله ويا قوم هذه ناقة الله كوني على كنيامي لكم آية tukun bogo ko kuti da salu ka kira yala ko faraga nyame wolo tule gambe Allahu akbar ako faraga nyame wolo yenyu mai ako fara de nyame wolo de ko wati ke sufe de sufe ka ti den ka ta nyame do nyame de no bla ko ndo ko fe kana vai amita jode ala yi to aka shela wallahi dugu bela jele nyana fara na nyame wolo bela jele nyaba ka dun china ka nyame wolo kanyaro kuma ya yorola bela jele nyabala mogo ko bita ba bita de para kanyama wolo ka bita ko ro to ko fe kira ba ka teme dia ro samur la be ka fa ka moga ko kana aya nyine de mi yeni nyo so yo ku ka kira ka pre wude jurula nyamena para nyama wolo ako bali nyama no tlen toro kana nyama soro nyama to ko ti do makata fo shiri tola wadati faleni nyameni nishatu de kowi watora kana sorata ogo yami nyamena na bonye kadem soro nyamen no abidi dugu be la kilingile kata be be dumine ga nyamen no ala nyamen ka kabo de baba mais c'est aussi munye don na murati ko dugu be bi jimina ko nyamen da buru bo dikele na tuni ala ko di balche ala ko solu ka fuyo ka jikla uga dondi nyame ma ka dondi dugo mogo ma nyame mi domina mogo bi jenjigo no don fana borala nyame ti gere ko la bengero ka mogo ma ko ngo do be ko ko daru bun salifi ashkan nas trafote mami aga buya ka da du ko ma te ka ashkan nas man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiy ni na ko mo bela ma ko ngo de joni mami na bi ma fa wal man na bi mo ma mi fa ede mo bela ma ko ngo de kara mo shagi da ci kudaru gun salifi bi askan nasa to ko de yo akara ko mo so dala o fana yi sunguru baye o ko he ne bi so yo kudaru gun salifi la chabi du gula de ani solu kilenta solu kile ka nyame da buru buru du jimina du be mkla ka mo jira chete ta ne fi ki ka bile o na dogon da nan nyama ko nyama ko bano asina kan buru ta ce no ka ta nyama en fasa tige ala de fani fana kon fasa ala ta fa aka fake baka na azabi wannan ala kuma Allah da wata rashi guda ni ga baka ai ko sai dugu mo ma de bismillah ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية أكوني أنا قاعد نعمة كذي كبقول كذي أوما وتروها تأكل في أرض الله ألا كان نعمة بدون كألا كدو كلوكا أتي ألا كان نعمة تلا كدو من كألا كدو كلوكا ولا تمسوها بسوء أكنا سطورا كان نعمة سورو ويأخذكم عذاب قريب نو كردور لا جبا سروما مشين أو تكتاتي نعمة أكنا سطورا كان نعمة سورو تورد نعمة كان ناكو بانا بيكلي فعقروها فقال فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف القرآن كريسا أقول فقروها ينعموا يا فساتك على بكاء ما كنت سورة ورقنا فدمدم عليهم ربهم الله جبا جوابا جرو كالا يودك الله جبا جوابا كبير كما كليتك نقول تاجولا ده أي لا جبا جوابا جرو كما تيجولا ماشي مكلا فدمدم عليهم ربهم على لا جبا جوابا جرو كما دمدم أنا كمان أربع مرات هذا دليل من محمدي مضروبا في أربع وده دمدم وأنا كمان أنا بنان جرب وصحيحة أنا رواية بانقول بسند صحيح إلى المدير أبي بكر الكوبالي أطال الله بقاءه أن من قرأ الصلاة النارية بهذا العدد رأى سر الله في كون في أمره أنا سند من المدير الله
mimma min sera ka salatu nariya kana sinya wana ani kemenane ani binana annani ibe ala joro ga ko karam do salatu nariya ko ya salatu wala bo ila ke fi majlisin wahid kale ti se ga gane barka don tilale ka manne da wata ka soro decision ya bila salatu nariya wala se da ma usal karama ka salatu nariya ka Allah mu fani ka singa da su fani mo ka do salatu nariya ma to ga di as-salatu at-tadaliyya salatu al-hijra ala salatu at-tadaliyya ma telma ka teli mago tilali la to ga ko as-salatu an-nariya abo to ga le wa le ko salatu at-tadaliyya wal ma as-salatu al-kamila sekarang ya salat asoli undama insyaallah porque mo ka do kam soli ni era no fe salatun nar ya kunni de Allah kami sabab bismillahir rahmanir rahim اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الحمد لله بارك مدل كوكو تغربو في مدو فرع اللبانة كل معلوم لك الله أكبر الله أكبر يا رب العالمين كتبوا من فرق يجي بكرة دليل كنيهم بعدد كل معلوم لك الله أكبر يا رب العالمين زيادة ما صار على كم بسواه murke sabo fana ye riwaya wara di ala dugune an murke jam imam sefara ko ka sabo jam ko bi adadi kulli ma'lumin laka ya Allah amade adama demi duwa ko ni femi ni bitigen kana soala ka ko ala ya min wuli as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abi mo ko jena abi mo ko la جاء في الأحاديث أننا حديث كنا كما صلى الله عليه وسلم قال مغض عليه مغض سيرة السانفة القيامة يودو أبيك أمورما سيرة السانفة تسرع أكو فند سنك نكنا تكلم نكتاد الجنة يوم الكون يمكو جمل إنك أكو صلاته عليه أم صلى عليك ركعة الله رفعني بالصلاة على الحبيب محمد حتما فعقروها فقال وين يا مي يا فساتك تمتعوا في داركم 3 أيام وين يا مي فساتك كابو ني ما inde nay kabo ni ala bi kabo abina kabo ka kala ka dusun gelaya aywa solo yuni nga akoya la nyame sato mun ga ko nyame sato kai kulika sabake Allahu akbar kai kulika sabake ko haya tamatau aya da ma ka so ko na tile saba wa'dun ghayru makzub ذلك وعد غير مكذوب akone la ido kan de ngalonte فلما جاء أمرنا alago kuma na ya mariana nasa نجينا صالحا والذين آمنوا معه akanye solu kisi ani mamunun liman yaraka faraka برحمة منا ni hine ka bo an yoro ومن خزي يومئذ anu ku kisi ka bo don lebuma إن ربك هو القوي العزيز ala de ya boya masaya ala de boya masaya ala de fana tibi abu wallahi la jaba min jigna do ala jaba kara lebu de وأخذ الذين ظلموا الصيحة ala ko prenka o ye mo soro mamunu yero kunto nye فأصبحوا في ديارهم جاثمين lutu sagero ko so ko jashi mina wonyo ngirle كأن لم kafirla يغنوا kallam yaghnu fiha iba ko madere ga gadu ina الله wallahi asbahat dasaturu jillatin sifran ka allam tukuna khasun bi hufadin aw mufad dugo ala bela gele halaki olla samuda ka halaki ni ya tashi qur'ana kono ka do qur'ana kono ka qur'ana ayo ta ka awulma ala yu halaki fo qur'ana kono chugo ya nani na iti fo famwan
yana ko togodi ako wa akhadha allazina zalamu sayha mbaji daga ko halakla ni peren kai afa munawa donc sayha ti ayawra la ba ko akhadhatuhum maza arrajifa kudu ko rere uso afa munawa abdullah ga ko togodi akhadhatuhum maza sa'iqatu azabil hun sa'iqatu azabil kilikusaya bi kiliku yani ga sai duguma ya sori dimbori la ababa qur'ana ayawra la togodi fa amma thamudu fa uhliku bi taghiya kuga samuda ka halaki ni peren kan ni dan sabu o de taghiya otuma min nun da nyon ko togodi kalande ne kan kan shiga yare a samuda ka ga halaki ni cara qur'ana ko sobede marra sayha marra rajifa marra sa'iqa marra taghiya kaifa najma amin mun faranyon kan togodi karena gue ngaji sa, ini apa? Ini apa? Kau itu juga kan mereka jurumuna, isi kata lepas Quran nanti mindo, hani benar syema ita syema. Allahu Akbar. Hani benar syema. Al-qawlu ala Allah bighairi ilmi, wa in asaba faqad akhta. Lama aku deh, hani asar aja. Wajurum itu juga kan, mereka juga temaka. Lama ba an ga shiga Qur'an Allah na kusala an ga silsila na Allah me aiwa qarabu fa tugo mina an ga qarabu ta ngana yela an na kan hakila ide me Qur'an ki ka kila bita jana ma kono de ga kila ta de wa an ta'awulu ala kan kisi ka Qur'an ta'awulu ka bla yera sabuma oke o ikele shari wudiyo era kara sharia tigi de ya ala ya plasita oh otumana ala jibrila de bla abe danyon ka ko jibrila ka pere jibrila pere kam minke aforo de mako asayha o pere kan kara sababu du ko yere la tram ma di tere kera afora ma maza raji fasu tram ma di tere kele ma be ikile ko ya ni ka se duguma ni tigara afora ko ma maza sojeha ni sababu ra jelen farla nyon ka kuma kan kele na ode samma Allah bi taghiya fa amma samud fa ughliqu bi taghiya ha doktor Perenggan mindena ya dara ode taghiya ishabila fir'auna innahu dan sago ko ala inna samuda kafaru rabbahum ya ayalo ko tena ko samuda ka ko kafir mana ala budan li samuda ala ko samuda ka yoro jena ulu fana tara wala kad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra samuda ka lu takara probleme de lu tara anna nabillahi ibrahim ka tisalasa wajib ni surah ka kira si jere wallahi ni surah ni kira si jere ibina yi kashikan ga jere wala kad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra ala ko kuma mina na cido no melaka we una na ibrahima no be ni so diay qalu salaman una na ko ibrahima ya ko ala ka kisibi ka qala salamun ibrahima ya ko salamu jadi kama labisa an ja'a bi ajlin hanin ni duran gon na ne bi dubini de labe nunu duna nunu de melaka de dubini ke fo adama de namande do melaka bi yala maka ke sura ya mu de ina fo jibrila akira ko de ka ko mikale ka sahaba de dehiyatu al-kalbi ko jibrila ko bi yala bonon ya ko de abina adama de sura nam hijabu do be melaka ko bo yera ka ni o bo ka ni yuye senti ka nga ni balaka melaka we ka sura hijabu intuka iti sa dia ni nyamati Allahu akbar Abdullah ibn Abbas no ikhbarul umma krabna kede dana ka patanya dia asabu injume afade aji abutai ko ragabe ikata ni chimfai ale sera ala sura krabu so ono ani mo godobe ale idene ka le de ko jakira ni jibril sidono barola amma sura kira dirase bila tara ko kai ko tara sura kira ni beru barola abaji gele ga kira yo jum seje agon ku ni do ga tikata fa tara sura ni do barola so ono ko kira ko kayo yewa kati sa fiona ni mafi Allahu akbar wato wada me wuro ne kara da kuma shi ga baraka jibril allama hu shadidul quwwa bismillah ne alaka da zo ne jibril ya rabbi sidratul muntaha ala bi dai ala ya tsira ya laka ta sanfe malaka mun min ya kaulu noro fa ba ali tun ayo ako te kira mamma minna illa noro de bambela malako bi
mun ga giri sanfɛ olu nɔrɔ karamɔgɔ kɛ Allahu akbar kana ko a taara sanfɛ a taara sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ bɛ yen nisfuhu ma wa nisfuhu nar a côté kelen ye glace ye côté kelen ye tasuma ye glace bɛ glace la ka taa tasuma bɛ ɲagana ka taa fala ma tutfi'u nar wala nar tutfi'u salj tazul fala nar tutfi'u salj tasuma o se ka glace yele glace o se ka tasuma faga o mɛlɛkɛ bɛ mun fɔ subhana man allafa bayna al-ma'i was-salj sanabi masai mi glaci ana sine kulu ka fo nyoma alif bayna qulubi ibadika al-mu'minin akoy diga Muhammadu Mandeu diga jomu mun ko du sukun ka fo isra ka tasuma ni glaci ka fo to mi Muhammadu Mandeu du sukun ka fo nun bela jere maka duwa ko ya saba ala ramadan boyere hal da rusuta malakau duwa ko allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlaha yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu wallahi ma'murun liman yara la rusuta malakau be duwa ko ubi yayi o Muhammadu Mandeu yere pela dele karan ma don baw ay don baw kon te don baw kon anana hadisa yere kono الملائكة ملكة من بسانكول الله والبحار والحيتان في بحارها بدي كنو جرا من بي والطيور في أوكارها كنو من بوكا نجاو كنو منهم بلجل لا يستغفرون للمعلم منهم بلجل مي على يفدي لي كلاندين كلامه كلامه من كلامه على كابه سوابا هكذا معناتها فما لبث أن جاء بعجل حنين شيخ با تفضل وعليكم السلام kuna sura hasida bo tigidu sukuna do abake chukodi amba fanya tika hasida abo do sukuna na sura karamu hasida bi sukuna te ala keleleya karamu min bi ninge o karamu de hasidi yo go ga ke don ba mu le na sura ko don ba do yere hasidi yo ba bari afo flakan e fama ndiri joni nam abe kelindi kelindi ko wala dano be way hasi were hasi don ba yere hasi o difem won idom na warka don ba warka tayne adayre ja al hasib la yasud hasin titanyo hasin titanyere bana bala fina ba frate hasin bana de min amradil qulub ku ga chaya Baka sabali. Ma, ala kabe sawa ma. Angata, bismillah. فما لبث أن جاء بعجل Allah dilika. abe ka kella dilikani ko Ko hakili to uyara la. wala Ko wallahi ko kon nan jado. a cha fadre Ana hakili to ala. Doni ati ni ka adama den toro Doni bi nyini de ka adama den nafa. ala ko tunai O yeshe. ne ka adama den toro wallahi ni sago ke adama den ye Ala ba sa ko kila. sago ki O yeshe. Ba. Wa alaikum salam. Allah jumara ba be kala dilika ndama ko kalandeu. Kalandeu ni karamo kan hakili to ala. La dilikando alaka amekulo nyuma alaka alaka الرسول الحسد يأكل الحسنات kama yakulu trapo da ba asida be ba mo ga bara nyuma ga bai ba ta suma bi tenje ni ga bantu ma asida ga na ma ga bara mu ayo fahama alaka فما لبث أن جاء بعجل حنين amma me ya Ibrahim na ni turade dunan bonye arabu doni dunan bonye de ima domina ni kray jibrilai na ni kira sirana atara so abuka ho dashiruni zamiluni afa ba hadija ko ni sirana nyere akamo wallahi emi flani la takrir daifa emi dunan bonye alati lablati wa tu'inu ala nawaibil haqq alati lebushi ibi ma deselo ibulu dem ebi jomo o jiri koro ebi doni girunta ebi dunon boye ala te lebu fiyo kaso sirana de haka ay jibril ba tin ne malaka ka ba ko do kuma amba khari da kaso ra kira te kan kata warakatu bunna wa falke abo to godala alibi
ni kamana kana je hakili wala ata asu ta kamana kana nuya amma ko bi bota ko am ta je ni karamo de fe nama famu dora bi ni am tay ta karamo de fe aboto kabukun ma warakata bunna fa la ya ni da akwai mun ne ya fo ai tamanson dika tamanson do akwai ne namus sahibu sir nene ki yotigi no jibril lay nene ko min jogi kira tamanon ka kira la ba min fora fle Allahu akbar ko kira la ba min foto fla la ya hagli to na de ka ko tina kenen yana wallahi akona ko ku kenyana ni ku bin kamainda abashi barka mai ke ka dashi Allahu akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ikra kanu sa kuni makira kanu tido aljana kono tido aljana kono re ala kambe sahaba na ku nuru wele na ko ya Abubakar na babu bi abi wa ummi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikra ko sahaba wele babu ya Rasulullah nyen fani mba ani heranya ke e kuma ba e ko tugo ya Rasulullah on be bisa itanani ka tiga kira yɛrɛ dɔn i t'a mankutu dɔn i t'a tɔgɔ dɔn tɔgɔ jama fila ni kelen b'a la i bɛ mun dɔn a la foyi n bɛ kira fɛ ne kira man bɛ o tɛ kɛ ten dɛ f'i ka kira ka suna ɲɛnamaya dɛ i ka kira ka suna ɲɛnamaya dɛ i ka kira dépense ta dɛ e min kan ka kira dépense ta ka kira ka suna ɲɛnamaya bere de b'e bolo kira ka hadisaw kala ka karili kama Allahu akbar e bi dal jana kono tudu kra ko domina do ne ba fa ay bi kile de ako domina turu aku ka ya fa ta hadisa fa ma ya taki wala arikati bi kasala kana fa na ne mi ala ka kitabuna ami baraka noy na ante dogare me ne ku qur'ana ko lo tembe ako ala wa inni utitul qur'ana wa misluhu ala wa inni utitul qur'ana wa misluhu ne mamadu sona qur'ana na ananyo kana were ne sona qur'ana na ananyo kana were ne sona qur'ana na ananyo kana were o de kira ka hadisai ni ki bu faraka bonyo na ko ni ba ka ala na ka kira faraka bonyo na فما لبث أن جاء بعجل حنيذ كما ما نانو من ترادين سوي عجل حنيذ أبو قرآن آية ولا عجل سميذ wala ni ya hanizin min jirane do be samizin min flolelo uti nyonjo prode so ko kali harala flole ni jirane to kuma abideno flolelo ajirane فلما راى ايديهم لا تصل اليه انا مسجد سو جرا كان سيغي ملكا نون كورو كوكما منا يا ايديهم لا تصل اليه نون بولوتي كاسي دوميني مادا نكرهم واوجس منهم خيفه نكرهم ما دون بالاتني نامي دوميني كه مو فامري ما فلا كثيرا dunan nale ka gonye ka saka faka ko labe ko ka misiden faka ko so ko jira ko labe kana bla dunan koro ana mine ko yete ka ba koro ibi saran wa tisira قالوا لا تخف ko ibrahim kana sira inna ursilna ila qaumi lut onye mele ko de ko antu dumine ka ko al malaikatu ajsamu nurani mele ko farko le tigo glaro ka bon wala la yaquluna wala yashrabuna wala yanamuna wa hum ibadullahi mukramun alaka jombo enondo la yaquluna mele ko te dumine ke uti dimi o tesnongo nyegana ta to ka ko ala uruko ne ala ka jombo ne nonde la ya'suna Allah ma amarahum ta'ala ko ta'bada wa yafaluna ma yu'maruna Allahu akbar ala ka dafe bikka ba koya adama de ibe ala ka hine do ko ala ko warakat karramna bani adam sangola be murti dongodo ala ako jenduma mami adama din sen flambe ke ala kota ngasi na tiga kuru bodo jigaka anaka dube anaka kola be ko be halage ala ito jendine mawo sangola be ko na adama din ka to ko jugula na adama din ko jugula do sangola be ko ala ba ko dawo maluke dugolo bana ba ko ni dugolo adama din ko jugula ala jenduma adama din ni sen fla ama malaya alama ke ala kuta nde ko ka ala jendu madenga ku ala wa ho do ko ma ba so ay no non tre kulu ba ni ala fe
adamadeni semfla abeka ala kota sulikie ala jendu madenga poyini na halakili nan kulungulu doro kashinga ta amerengati ala be nanum bela jelen fara nyonka ababu daruhum law khalaqtumuhum la rahimtumuhum ay nunun toy nuni na ala ka dan fonde wallahi nasara aw de yuda akum hinuna na ala ka dan fonde ay nunun toy na ala be hinen nununa wala ala be hinen ala de be hinen ada madina ka tema bagi ba kampa wallahi kama sallallahu alaihi wasallam donga bilang Quran ayat ada sekali in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innahum ibaduk ngatu Quran apa nak ada iktifa fa innaka antal azizul hadisat cewa ya foko kiraye ka ta suda mina foka ta sai fajirma abuka ayan ta ni kasi abuka kasi in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah nenu nyankata nga jonunu ika jonunu fleni into azibo ni nyankata fa ina mo ibado ya Allah ka jonne ni hinanu na ya Allah ka jonne unyankata li ati foi para ya Allah ka masayaka ik Allah ka hinanu na ati foi boy Allah ka masayala krabu kan fota be ka kashi dugu jara jibril jigana kira ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala nana ko ngati annahu sayurdika fi ummatik wala sawfa yutika rabbuka fatarda qala ko abini jen kam mandole ba fi jen kam mandola kam na abini jendi ba fi mandoga ka tukuma fete kala ko kasa wala sawfa yutika rabbuka fatarda jigala demna ala ko sayyidina muhammad mini son fi ka fi jena kira ko la arda wahadun min ummati fi nar akonte son ne bi jen tugo de kam mande kele to jane ma kono akonte je Allah akbar ala kon ta bi ne je ne nyini ne je ne mande be wo jane ma kono hala ko ni waji wara ma mun ga be ko Allah na jibril na ala fakira ko ya rasulullah akuye idama kasini mun ke ala la sura ko ala ko ko na fa sayyidina muhammadi kai muhammadu kam mandun ka ko to rabulo ni ko chogo mi ko ala ba tete Allahu akbar ene makran kanu ka teme ifani ba ga bidal jero kono sebo bajaji ako ala ko ta bala ko ako jibril ko ta fo alai ko nyam mandon ga ko de alama ko parce ala bi inuna ka teme ni muhammadu ka Allah de arhamur rahimin bismillah ta'ala wa imra'atuhu qa'imatun fadhahika asra musajjalando fadhahikata yalala wa fi riwayatin ukhra fasakkat wajhahu sunaka takara saba ayara bolola yaro musoko ko kaya bugani nyada bugo ayo ambala ka taala wala tabi numa pa ngoro bi kara bugo boy subhanallah ako jogodi fabasharnaha bi ishaqa babasharna ala kanya di sodia bi isaqa ni ishakai min wara ishaqa yaqub isaqa ko be ala ya ni sodia ni yaqubai qalat ya waylata ya sawa melkon ni ani sodia ka akorali abina den so aso ibrahima bi sambi segina msorani era korala qala waylata akoni tabone ali wa ana ajuz akoni be den wolo jogedi wa ana ajuzun ala wazni fa'ulin chani muso bega ka ala wazni fa'ulin ako ne korole ne muso korani ni وهذا بعلي شيخا باب رجل عجوز امرأة عجوز كان عجوزة أبوكم عروس على وزن ماذا فأقول أيها العروس نقول عروس أبي تيتا أبي جمانتا المسودة هكذا أقول وهذا بعلي أقول إني فرقي شيخا نكنا تقرب إبراهيم بسامبي سيجي نقولا إن هذا لشيء عجيب أقول نيكوي عجيب مي كبوكوي ده كبوكوبا قالوا أتعجبن من أمر الله قال أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله يلا أو بكبوكويا ألا كيا مريالا ملكو كتير براجما مسلمان بكبوكويا ألا ده سوندينا كورالي أني شو كورالي يلا وكبوكويا
ay do gilam fato fe tan fa adama yewa ha ka kila ka do gilam fa ba fe bata fe tan ba hawaiwa ka kila ka on gilam fa ba fe baba fe mun ala ka tani to aha rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi alaka hine wa barakatuhu anaka barka alaikum wa auka ahlal bayt alaka sunni jaw innahu hamidun majid ala de tanu masai hamidun ala majid ala de jiji masai فلما ذهب عن إبراهيم الروى وجعته البشرى كما من أسرنا ترك إبراهيم أن نسجر من أنا مسا يجادلنا في قوم لوط إبراهيم ترى أبا أنصو لوط كموغا كونيا نسا إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لحليم على قوم بادو أواه دمك سبادو ترى أواه Nabo munibun se bado kata alama mamba da maka se kata alama fa bu kulo kode Allahu buda kata kata alama ya Ibrahim aridan hada ala ko Ibrahim meleko ko Ibrahim kama Ibrahim ati sigile ayado ka fu mi meleko we ani so de ka fa ala bi so de na isa bi se gin ko fe o ati Dawuda mama tuguni am bina ta dugu dore la sisa amna ta dugu mo amna ta ulu halaki no lutu ka mo hoy otumana Ibrahim ni so jale mamna ta to ka meleko ni la sisa to tuguni ya Ibrahim aridan hada Ibrahim meleko ni na kuma dum te banani meleko ta fa so ma dugu halaki ka ala batula ma ke mato dugu la meleko ko la wala abu so ma dugu halaki ka ala batula ma bina ni to dugu la wa meleko ko la wala abu so ma dugu halaki ka ala batula ma ke ni to dugu la meleko ko la ko ay inna fi halu ta la ko lu dugu la atara kuma ta ne ka sigi ni meleko na mu fai ko Ibrahima aridan hada Ibrahima jega ga bonni mai ga kuma ba ka caya innahu qad jaa amru rabbi ala ka yamare wati sera men ka halaki ni er sera ga ba wa innahum atihim adhabun ghayru mardud akamina nunu mani la jaba yesegi jogota la fiyo walamma ja'at rusuluna lutan mamna na ngati do na lutu masa ubna Ibrahim ka dugu ga sisa ubna ta sa don jamana ka no lutu bi jamana min kono madaki no lut anta asata fala nabillahi lutu ka jamana kono sa si abihim wa daqa bihim ala ko tedu ya kera no ye disgun de na odo wa qala hadha yawmun asib nabi malaka nabillahi lutu ay malaka no ye tuma mana ko hadha yawmun asib ako bi don gele de wallahi ni ka ko doni buje kama ndi bo don tere ko di don gelen tere ko ten ma an se wale no bianye be majlisi ken mando sigle na de person tura ka bismillah inshallah wa sha'ahu qaumuhu yuhrabuna ilayhi aso lu tuka mo lu de kera createur ye check ka furu check se al no kon chema ken muso ya sirake wallahi doni ba do so ron doni kono kuna kuma la kare qur'ana kono kulu kutidala kwa bi diga hakili ma kono ko ni musega ke fo jamana do bi kulu bi ka lu an fute kwa ta ke ulufi jamana na ya futa bi sai da alaka halafili kono wallahi ala ko ma hiya min az-zalimina ko billahi ko Allah jaban kile ka bunda kama da tu hali bi ba da yele na yo manja an ko ne ala jamana bi ala kan amma janai de wa mawo mani yara barala mani kona na bi buka ki fagale mani on de boka ko anya ko ga me ya ro ko abonu ndu du bare ko ati saun fa yawo no de na ya ka telo la di beyo ala ka ande sababa wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ma antmana ulufe meleke unana ulufe ko duna unde na mune duna nchama wi ule musokora usora sita parce que buche nyo onde nyini kwa makuna na duna numa yuhrauna ubuka telia ubu ka fakana ubuka telia yuhrauna wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at alaka ko odonye kanu ya'maluna as-sayyi'at nungu miduguma ke ko jugun ke ka poroda ala ya qaumi haula'i banati hunna atahawlakum nutubuka wajumuke ako yandika mugaw haulai banati ako anyebe dugu demuso munu na dugu kono nun bela jere ne luti dewye nun demuso munu fula dugu kono ala ye nun de daga aw ye fuira akana sawu nyora roma nun de daga de lawe na so ye furu kelawe amenu nun furu awma ko jogodi fattaqullaha wala tukhzini baisa alanye
wala tukhzunu fi tajaka na ne lebu ngaduna na de alaysa minkum rajulun rashid afuma ke guman kelenti awla alaysa minkum rajulun rashid afuma ke guman te awla ama se ka do rek fo ne ka dunan do ko mi tugo mina dunan ni bonya ka kame ya sawa bismillah qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq ibado ka fo amma go foyti ti musola dula e go dawn now wa innaka la ta'lamu ma nurid am ni ibado ngare ibado am fe ni bara wala tawn now am go bi chenu ndela nan kuram non na ram tanu de am musoyi Allahu akbar qala law kana li bikum quwwa law anna li bikum quwwa kuna soro fanga binena auka sebe fanga bine bola auka abuka min kere la kadile bu ngadna mari adama de man de tugo ati saka dunan ka ba kala wallahi to be tiga dunin kono ni dunan na no do iba soro jege na jibi to bo do dunan kama ma sito shay kama do ka dunan kama abo tugo de otmana abuko de fo law anna li bikum quwwa aw ba ka ne de bu ngadna ko la ni fanga ni se ko mine fanga ko mine bola auka abuka min ke dinya ati saka ke awi ila ruknin shadid wal manasara jiya gelan ko mine ni no bangele ne ko min ko sama ro ko kai abuka lebu min ne sinema asal anya sinema de wara bala jibril kama bal anta tawi ila ruknin shadid abadro jibril kama akui jibira kan sai sama ro kan ana jibril wa hadha mikail wa hadha israfil Allah akbar mun melekal moti drone bonje ale mai yao ale tasi Israel qalu ya lut anasa qalu ya lut nana bolutu masako ya lutu inna rusul rabbik an ya alaka kidonde lan yasilu ilayk nun se kashi mani torai fasri bi ahlika bi qatin min al-layl jibril asna ka wulite no ku fie jibril yu fie yo rabbe la jere na dugu bela jere nya fia otumana ko ni mu dabato ko no e nyon jala ki damena nutu yere kala ku betege mena kilingile ka bonu ye ka kan ka tu la kanama o ko so bu soro chogodi ka farago la jawa era kuma fora nyo yere sera on ti yelite la jaba yere hera ma ye nyaba na to lai na fori nya ta na to lo bajude na tuma barabillah sa bulu ka karabe ku babu sa fa asri bi ahlika fasri wala sabe fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wala lugatena abitena akuga subata manke fasri de bon fe fa asri bi wala utba kullu sababi al-qira'at al-ashara fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl akuga subata manke ni sutige kurusira wasi dola ika subata manke asri min al-isra ya sawa isra'il subhanallazi asra wala abo to de la don israu de sufeta mai fasri ika sufeta mai kana son bu lega bo kito ida tuma abo sufeta mai de ke ni su bu ba fa ka je amaje ni su korat man ida bo du kono ka su ta wati wala yaltafit minkum ahad akwai mina min fawe magani ko yele mede illa imra'atak funa kiri furu musu alibna farama ala kilonka nete ni ko yeleme ni la jaba ni iyara bi singa yeleme ka kafara yake wallahi billahi odi ashabun baris la jaba be abaye ba jigiti de abi jigi mam ka bo ke to godi emi la jaba ye jigiti gara ajina na min ko jigiti ke to godi ma lutu ka mo karate lutu ka mo ala yi halakili la jaba lutu ka mo tanyo ko ibi me mayo korana ko ibi me mala jaba no wayde ala ko jogodi innahu musibuha ma asabahum ako fe mi mina to soro bi ay muso soro inna maw'idahum as-subh ko lahiru min taro garane hunto wode so madai alaysa as-subh bi qarib e ko du jara ka bo so mata ka sunu ko فلما جاء أمرنا على قوم منا يا مريم نسا جعلنا آليها سافلها أقول دوغ سامبلا كادو منا نياغا مومي كاشيغا يلوتي جعلنا آليها سافلها على دوغ سامبلا كادو منا ko wallahi jibril kamando dugu hora ka korata enon kala jaba a ce dugu ra ko jugo abu komi
uka bom mi jiga da madun kai o kilingilin bora jane ma kono ito ko seben da ka mi jigi ka wallahi billahi ala rabbina dana yoro ka kan mo mi de min kera ba be shi na ka automatiquement wani second ito ko seben ala me ko bloka ta jane ma kono ka ta fara ku ni ito ko seben ko adu din kilingilin bela jelen to ko seben ta fara ku sanfe donc do yɛrɛ kun nana ale kun taara haramu na maga alkaba munnu na yara ka o tuma na ale ka farakuru jɔra k'a kɔnɔ a nana dɔrɔn farakuru y'a halaka alkaba ko bɛɛ b'o kalama koyi u ka surun ye naw ala yɛrɛ b'o ko fɔ innahu labi imamin mubin a b'a ka oturutuba in kan mɔgɔ oturutuba in kan aw magan kan aw bɛ tɛmɛ lutu n'a ka mɔgɔ aw bɛ tɛmɛ ka dugukolo yɛlɛmɛnen na a dugukolo yɛrɛ couleur ni couleur tɔw tɛ kelen wallahi hali baji minnu b'a yɔrɔ la a baji u ka baji ninnu a fɛn ɲɛnama ninnu se ka dun wallahi a tellement halakili a b'a yɔrɔ la hali tɔ b'a la ko cogo di a fɔra ko u ka taga u si ka n'u kɔfilɛ fo n'a bɔra furumuso la donc dɔmiru min nana o kɛra dɔmiru mutasari ye innahu musibuha innahu wala i k'a dɔn dɔmiru bɛ segin ka taa n'a ila akrabu mazkur yana ko fa min fa fala yaltafitu innahu a bɛ segin ka taa lajaba in de lajaba min bɛna kɛ ni ma faamu i b'a fɔ ko dɔmiru bɛ segin ka taa imratu de ma ayi a tɛ segin ka taa muso in o ye kuranna ka siya ko tuma bɛɛ b'a fɔ innahu i k'a dɔn min ye nin ya an b'a fɔra fɔ ten innahu i k'a dɔn min ye nin dɔmiru sha inna hadha sha ya qawmi ya qawmi min bi sahido ya wuli do fata ba wa ma tafsiru la ko inga mo ya wuli ya josi wa ume o ya u bai abi josi fil qiraat na alladina yara me doro ya qawmi na mo gode la bina fo to kan kara de min ko dongo ala be kele to ba tu ga bala de la وامطرنا هذا هنا يعني قالوا يا لوط نادى أما قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك كما عندك فأسرع إذا فاسري بأهلك إلا امرأتك فهمت؟ فاسري بأهلك كشوف تامك كم هو ما إيمو سكرك كشوف تامك فاصري بأهلك إلا امرأتك بقطع من الليل ولا يفت منكم أحد يبصرك التمسيسة إنه مصيبها من هذا الشعر طيب هكذا فمنا هكذا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وأمطرنا عليها أن يفرقوا سانجي أن يودي lutu ka mɔgɔw ka min sijilin ka bɔ jahanama bɔgɔ jenden kan mandudin min dadalen do ɲɔgɔn kan min dusudusulen do ɲɔgɔn kan begundenw bɛ dada ɲɔgɔn kan cogo min ani damorodenw bɛ dada ɲɔgɔn kan cogo min ani raisin den bɛ dada ɲɔgɔn kan fo de ma nabi arabukan na laha kalon nabi voilà tusu esa la jaba tusu de na musawwamatan inda rabbik ataman shene do kora etiketi ba kan ba min bi halaki to ko sebenen do ato de musawwamatan min asiya yuraful mujrimuna sanasimuhu ala al-qur'an hakaza simahum fi wujuhihim min athari sujud musawwamatan inda rabbik ataman shene de ma yoro ma hiya min az-zalimin bi ba'id kullu jababun da kan yoro man ja akabawla halibiya kun to nyana bawla kada yele no halibi anan ko rashid wa ila madyana akhahum shu'aiba ni no fana ka mo sale lutu ka mo ta hali bi ni tare ba du ko laje adu ko ni du ko to ti kele ni ale yele mana ka bo du ko to ko
karamu mide ja'alna aliyaha safila rubana ta wa ila madyana akhahum shuaiba alaga ay shebuti kata bal madyana kawma khatibul anbiya nabi mon ka kuma don so de ko nabillahi shebu akum se kuma ko aka anaka mo ka kuma la me bani bina ka se kuma na ko jibodi qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr shebu ka mo ma ko alif ay ala batu mawarata aw yemini ala tikelenye wala tanqusul mikyala wal mizan ala kun jira mamunu mawluku ya steru de al mikyal wal mizan baba wailun ni masran fenye kira ko wailun li kulli kayyalin wa zani ako bonani sumani ke ba dugu kilingelen be pesele ke ba dugu kilingelen be kira ko bonane ba be la jeli anu anga jamana yin pesele fe on chena aturuto atula hakan mi se bala o dafa arshuguru atulu bidon hakan mi se ba abilon ka o haka o ta kono nene waylon lil mutaffifin ala kalena qur'ana kono ko bona binna rasibawi at-tatfif kama una rashi kirola kama una rashi finina shumani fam ani panu asidi dabana jamana kono no kara man ka war sura sira itashiyana wallahi itashiyana ebi baraka ka difa do malahara jodo wallahi yawma tubla sarair fama lahu min no bitabani fama lahu min quwwati ko dona yawadul mar'u law lam yuladi ko dona da bade bana ta ko halale ku kana wolo aya ko raside pese ni kala jugu ani suma ni kala jugu asato na kabila ilaha illa allah fo melako bina ni balansi de ka nuran nena wallahi ataseka fo hey baqiyatullah khairun ibidoni min sara halala ore hera ka bonga te haramu to isa ibidini min sara haramu ko ore baqiyatullah ma yabqa laka ba'da al haram ore baqiyatullah ore mahere ore ko ngano ibi sa do mi ta do o mo jojo le biye min babara ka soka bita kana ndaro bla marula kama saka umudiyan wala yarji do ga nyana ma balo be meni ni bara jugun ni ndema itakiana ni haka obere jele mita shiri ka dati ruma ka soro ko jurumu tika ka kita lebi soro ka ta jana mako kaga mogoma ako peseli fem al mikyal ne panui sumani fem wal mizan an peseli kelaw aya akana na gaside inni arakum bi khair akoni nyabala bi herala wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit ni disran le nani dolla jawa ma yawmin muhit do min la jawa bi fem bela jele mbeleke wa ya qaumi awfu ekmana do aluka azab yawmin muhit abi fem bela jele mbeleke shabu shef mana aha wa ya qaumi awfu al mikyala wal mizan bil qist akwaye sumani kefem ani peseli fem aya dafa ni la diriyai wala tabkhasu an-nas ashya akana mo gonna rasuka fem na de ولا تعثوا في الأرض مفسدين أكان شركة دوغولوكا كاوي شركة لوي بقية الله خير لكم يا أيوة فم من توي حرامك به ودي بقية الله على من تو على كتو حرامك به خير لكم ودي أما هير على كتو ودي بقية الله على كتو دين بدوني من سو نتارا سوغلا مانا مني من سو وكنا سوغا يكانو دي مسوما كراموكي ودي دكاديلا مليون شامان بيوكو أبي حرامي لا تسألون يومئذ والله بالله عن النعيم دين مالا علينا ما منكي إن كنتم مؤمنين مقدم قناتي بسم الله باسي كوي تولا كل قناتي أبيك نينغالي كابي بيتو أمي مغفي نينلا أقول يا لولو منو فنابوكا فنسما كاكي مانا كونا فراموكو فيري لاو ese ka se ba ka ko ni kilo ha ke ba ka no ambika kala ke ni de ulubu ka sebe tout la ko 40 kilo 38 de bala akara la dai ulubu ka sebe te gram ko baje tulu ni litre ha ke bala do yere ba sa litre mu kan ka litre fla wa wallahi bil spécialiste de vous comme on va spécialiste mun go do ba ke simana do ba ke nyona
Allah maka syukur Allah ada madung bukan di mimbo kada madung ka haket la hara jodo kama sallallahu alaihi wasallam aku la tu'addiyanna al-huquq ila ahliha aku wallahi aku bisa kata dati rumah hatta yuqadu lil jalha min al-qarna fusaga saga munu aljana ko tala jana ma ko tala daba munu nyon to ni jena ala ko abita daba utajuru min tajuru sara abu sara ulum to na ke muguri akhwafu ayatin fil qur'an faman ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran ebega jana kana jo fitin na da ala ko hali atom giriya ha de la hara jodo hera lay baye ko lay baye ngata ba baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin baqiyatullahi ala ka to mi to ya haramu ko fe o de o ma here na so yi mu'mini wa ma ana alaykum bi hafiz wa ma chika bane bita ne tangani ba yaw kane mi taw ko jate mi ne to da to la de na go se bu masa صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا akwai yana ga seli wadda biya mariya an fauna mu ko kuma domin batu kan go dabla eka alabatu da biki bla an eka seli da ne bla an bla olawa أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ika seli o de bika bla ika foka fo on ti fen kan na fulu la fe mi nyanja innaka la antal halimur rashid wallahi la antal halimur rashid ya imam ni mba de ma ke umman ba de ta sabota ta to buga sabota ne ibi mu ne saga da ma ti ko don to lawo le ba ka on na ga ni fami ba na ga ke buga planner se zaude ne ya bona de fa qala ya qaumi ko ya daga mogo ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi khatibul anbiya ina bijma ko kuma do so ko ngam mogo na so tere bu ne bolo ka ba mayo wa razaqani minhu rizqan hasana ala ina son garjega mi mana ka bale ala yoro wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ako wallahi ninde neta aw bali fo neta aw ya maria foila ka fo ne be kala ka aw fo monyoya karamogo kasiran min ulama isakatu bi hadha al maidan karamogo taman benani wo kono e ba ko mama kana ne gay be kala ka ke ata amruna nasa bil birri wa tansawna so adu ko le faga mo ko ni no kana fo fe mun ke ne re to ke ma uridu an ukhalifakum neta aw fo monyoya ila ma anhaakum an bawbal min ka kala ka to nyogonge akone shebu to ke in uridu illa al-islah ma istata akwai ne bin yani da ni sai gode majirala wa ma tawfiqi illa billah nika ben sai ma bi ala de bol alayhi tawakkal yen jigi sai ma ala la wa ilayhi unib mi sai ngata ala de ma wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi akwai ya daga bogo aka na so ne so ebu so soli ni fo mo nyone ka aw ka jiru mutawaye de aso ebu an yusibakum mithla ma asaba qauma nuh fengana na awsara min yone nuh ka mo gosoro aw qauma hud wal mahud ka mo gosoro aw qauma salih wal masalu ka mo gosoro wa ma qaum lutin minkum bi ba'i lutu ka mo go man jawla de tani an go fa Allah ay sabalde min yone soro bin awsara de إنهم لا يحبون الناصحين والله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه أقويا ما يبدي أكتوب كذا علما إن ربي رحيم ودود الله ده هنا مساي الله ده كانوا مساي رحيم ودود قال يا شعيب أقول يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول كشعيب كمان ما كجرام ما كنت أفهمه وإنا لنراك فينا ضعيفا شعيب بالله ما لا فلندي ولولا رهتك والله نيكا فصل مغو كنت كان جماعة حياة كنت لا رجمناك أنكم بفرلا كيرو نيجي نرى كنا بيجمان جنون بيناك أكم مندوم سرنا كفصل مغوني كعسى سيجوا يشوفوا الله وما أنت علينا بعزيز والله وما أنت علينا بعزيز والله إمام سعون كان ده إمام سعون ده قال يا قومي ويا نجا مغو أرحت يعز عليكم من الله أي نجا فصول الله جوش ما نجا فصول أبو أو بلو كتما على كوا جانا كسر نجا فصولني كنيتينو أو نيرنا على كوا
khatibul anbiya sai wuce kuma na wattakhastumuhu wara'akum zihriya ayo min ko blaw ko fe zihriyan ka ke ko fe fenyi inna rabbi bima ta'maluna muhit mimma ila min kalima sai abuka bara min ka ala buka bela jere la min ke ahata bima ladayhim wa ahsa kulli shay'in adada wa ya qaumi imalu ala makanatikum akwai baraka ka tabuluka inni amilun dabara bi baraka in Allah halayaka sawfa ta'lamuna sona bina do man yatihi azabun yukhzi la jaba bina mami magati lebu wa man huwa kazzab abina do mami ndalon tigelai wartaqibu inni ma'akum raqib man huwa kazib mami ndalon tigelai wartaqibu inni ma'akum raqib ay jate mine ke ne fana jate mine ke bay ka farauka walamma jaa amruna la ko defala ma jaa amruna ala ko kuma mai da ko kuma mun ne ala ka ya mariana na kun foya ko نجينا شعيبا والذين آمنوا معه على قاني شعيب كيسي أني مامون لمن يرك فراكا برحمة منا نهينا كبو أو يرو وأخذت الذين ظلموا الصيحة فرانكاني مغوصر مامون يركون توني فأصبحوا في ديارهم جاسمين على قول بسجروا كسوف روج ومرلي كأن لم يغنوا فيها ما تلقى كي على بودا لمدين كما على قول مدين كو يرجينا كما بعد ثمود أين فصمود كو يرجينا شكرا نحلو فنتارا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين كراشي كان جاء بيبك الله كراي كان كراي رك فما نافلو نوبك الله كراي اوتومانا ديجي صوب سورا كان كراي كان على يرو وديشو دي ماشي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين أقول شنانيا موسى جنانا كما كوي يعني دلوباني إلى فرعون وملئه فرعون ناكا مغو نوفي فاتبعوا أمر فرعون ودغرا فرعون ناكا مغو كفونيكو وما أمر فرعون برشيد على فرعون ناكا كوما كانيكو غيره فرعون كنا لو مفبتي يخدم قومه يوم القيامة أقول فرعون ناكا بلاغا مغو لا حرج يودو فأوردهم النار أبتو جهنم كونو يستكبر بالموت على كل دورة تجورا نوي فرعون ناكا مغو دورا لا حرج يودو وأخبروا في هذه لعنة على كل دغه تجورا فرعون ناكا مغو نيجي كونو ويوم القيامة ولا حرج يودو دغه فنا تجروكو بئس الرفد المرفوض على كل تجفن تجورا من تجورا فرعون ناكا مغو كونو يتناي ذلك من أنباء القرى نقصه عليه على كل نبي تقول ما وقع كبارين ما بارو سيدنا محمد كا منها قائم وحصيد كا تقول بيقولوا جمع هذه ومنها حصيد كا تقول بيقولوا كنا وما ظلمناهم على كل موتوني ولكن ظلموا أنفسهم أولو ده يركون توني فما أغنت عنهم آلهتهم على كل كم يوم نبضوا مسكت لا جبان يونك بوما التي يدعون من دون الله ومن ويل مني على تكلني التي يدعون من دون الله من شيء ومن ويل مني على تكلني ومسكت فوي كاري كبوما فلما جاء أمر ربك على كل ما مناني ما يا مريانا أنا وما زادوهم غير تبيب أموجي فوي لا إلا الحباب فلا كراها لك وكذلك أخذ ربك على بابو تبت يا رب ورا يعني تبت يا رب تدبير من تبا تبا لك ما رب أبوه Voilà, c'est ça. C'est le wati kasuru angata. Bismillah. وكذلك أخذ ربك أقابوني ما إما كمنني بني جوينلا إذا أخذ القرى وهي ظالمة على يدوبا مؤمنة وهي ظالمة كسر يركون تونينا ودو إن أخذه عليم شديد إن أخذه عليم شديد وقال كمنني كجوا على كمنني كجلنا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أراكو كبكو منا ما من سرنا لا هرجود لا جبني. ذلك يوم مجموع. أراكو لا هرجود ندون مجموع له الناس مغوب كفا دون كما. ذلك يوم مجموع له الناس. أريد دون مغوب كفا كما. وذلك يوم مشهور. أريد دون دي نشير بتاجو أدون أره. وما نؤخره إلا لأجل معدود. أراكو ما يأكل فوي كما فوق تاسي واتي من جت دونيلو. يوم يأتي. أكو دومين أدونا. لا تكلم نفس إلا بإذنه. نقول بابنا لا هرجود كنا مغسل كما إلا بإذنه فنا كنا على كجين. فمنهم شقي وسعيد. على هذا ما دون دا فمنهم شقي مغدو بي مامون بي نولو كنا غير على كلام فراولوكا وسعيد مغدو بي مامون كنا ديرا على كلام فراولوكا. أما الذين شقوا. يا سوا. وأما الذين شقوا على مامون بي نولو يرا كنا غير. على أن السخاوة من الناس والسعادة من الله. شابول ده ما منو يرى كنا بويا سخاوة إكا كنا بويا إبا أبو بويا يرى ده
ngaw na biya ko ala de yoro abo to de la sa ako ma munun de no lu kuna go nu yara kuna go ya fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiqun alu kulu jahannama tasma kono lahum fiha zafirun faliga kule kan de bola wa shahiqun ani faliga sigi sigi ka ne jahannama don ka sigi kan jahannama kono falibi hu ha mi ka to fu ga diga kono de jahannama de mi ka shi tande Allahu akbar ala do ko inna ankara la aswat asawtul hamid ali kule ka mai de ne fali kule do be ai shaytana de ni fali kule to be ba auzu billahi minash shaitanir rajim ko ni shauka shi to be dala ka ko shawe malakaude ibi subhanallahi wa la subhana man sajadat lahu tibahul ajrami sawtiratan li azamati planète baw planète do be mun ka bodu ko le kulu bela be jeli min sujudu be sawtiratan do yali man kaso de azamati ala do yaka Allah lu bela jeli te lu bonete fuyi ala ka bodo ko aha بسم الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أقول دومين جهنم كنا ما دامت السماوات والأرض أي مدة دوام السماوات والأرض سنقول دومين هكذا لوبو جهنم كنا إلا ما شاء ربك فاطمة من من على جاء إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد من من على جاء فلك وأما الذين سعدوا بابا كان material yani abadiyatul nari wakulubi mabi do janema kona kabowa mabi do janema kona kabo anu don kono doni ka yo yuba fatiha samaniyatu aqwali janema kono don kado janema kono kabo nyanga dina gafe fela jere lage ani gafe semenu kuma kan sigi be ba ko o kuma kan sigi gafe kono ibo kuma kan sigi lame akuma kan sigi tabolo mo ko fana don ne problème karamo chaman filila nga karamo bawla Allah faminya suma badwa mutu ko koy utara semene kitabu kono ya tagafo kitabu kono kuma beti la kaditi Pernah mau bote, mau ya pula ada madeng pula deh pak. Karena mau ka kalande, ane kita buka kalande. Karena mau ya bote, karena mau ka kalande fili mandi. Nggak kita buka kalande, udah fili. Follow, makan follow. Kafoni dona jane makono, itu bo, mandakala hala ya kurju minha abadal abad. Itu bo abada. Mamun ka kuma ini al khawarij wal mu'tazilah. ode ma chene no edina kono al khawariju ma mun sayyidina ali faga ka sayyidina usman faga al mu'tazila ma mun chene na dina kono ma mun ko alati la hara jodo ma mun ko ni ka bayra jurumu kelenke alati yatima uluka tabulo mo ode ko ni dona jana ma kono tibo na sebene dina gabo gafela abora tabulo bora wunde yo e kuma ka fola dello ajate no ko sabere akuma ga fulana kaboni mami biye ni do na janama kono ikalla halabi yelme ila tabati ahli ila tabati nariya kata janama dum ga tasma imi rabi yelme ki comportement ke tasma fa yatalazzazuna biha abaw da mu janama kono wala yahsuna bi alamin atisha min dimi tasma kinyan ni grupo flanai abul huzail al allaf nulu kama sabu mo ka tabolo bojole grupo samana ni dona kulubi to janama kono kulubi klebina nike kulubu bo nulu bora nyama to be do janama kono o yahudi o ala yulu bakar qur'ana kono lu ko jogori lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat ala kola takastu min dallahi ahada ayo la yumina amru yahudiya bebe naka ka fo lu mo ke nunu nabillahi musa ka wati ye turani batuni bi ke klebinani ko yahudiya dembe ni jeni janama kono she klebinani ulu sura ka ba ma be ko be do janama kono yahudiya ko wa le yahudiya bi bo lu bita aljana kono aba ma wara ti do ni yahudiya o te saba o jonnay o sabayda o tuma nani na uluka tafna binafsiha janama ya rabbi pa وهي النظريات الفلسفية لأنها حادثة كفون ببينا كنا برا على كفادي بابا سألا نقول كل شيء ماذا فعل كفما ثبت حدوثه استحال بقاؤه فون بنا تكنا كلا كبو كورا يلا كون دوميني كوي impossible سيكا كفيو
sahib amba ku ye kuma mun ko ye chendo me jana me na jana boro law tak mai chenga ulu thala awu jol nai amita durnana uluko jana me dew na sara yoro dola ukalla halaya ukatabu bi yelme ila tabatin jamida ubija waso jana me yele muja fala yuhsuna bi alamin uti so mini dimi ebi o jol nai amita worona uluko jana me yere de bi ba uluka dalu tayoro qur'ana ko no de ni ko jana me bi ba ngal janati ba o worona uluko chogodi ko ala ko qur'ana ko no khalidina fiha uduminano janama kono madamati samawati wal ard sankolo dumine hake illa ma sha rabbuk fatmami ala imajia inna rabbaka fa'alun lima yurid kumi ala jaa ko ka boke ngati ni famu fo aya mi minye fo sharuka ki alata ko kilenye amno nya ko sasanya ka ko togodi bismillah ba wa amma alladhina su'idu akoma mamunu bi su'idu ulu kuna diara fa fil jannati khalidina fiha ulu bi aljanna ala fa amma alladhina su'idu mamunu bi ala ulu kuna diara fa fil jannati khalidina aqulu bi aljanna ko ala gam fara uluka khalidina fiha ulu duminu aljanna kono madamati samawati wal ard muddata dawami samawati wal ard sangolo dugolo dumini hake illa ma sha'a rabbuk futuma mina ye alaja fasi janame don ta ante manani an bora janame don ta la aku dumini la janame kono futuma mi ade alaja otuma mi ye alaja no wati serebina munke ako janame don ta la inna rabbaka fa'alun lima yurid ako min manan jambo otuma sera janame don ta masisa amo ako illa ma sha'a rabbuk futuma mina ye maja ame ala nyininga ala no wati serebina munke ako ghayru majzuz ako aljana de untanya dona ko yo son fenye tiga yoroto la e bada ko donc mafhumul mukhalafa ko ni kara aljana de untay ko ata an ghayru majzuz ko jana me de untala ka ko faadun bima yurid ko mi ya jaka ba ka na bande fe Allah ko jana me bi ba wala sa kuma kan wolon lana shegena wolon lana wala amna tawdela wala akuma kan wolon lana ulugo ko aljana bi bantu ko mina jahannama bi banteno li annahu ja'ala laha amadan tantahi ilayha qala wati ke fembera jere na wati sera ka bi ba fatma shegina ودي مذهب أهل السنة والجماعة أفو جهنم على يجلك أتي دارو ابتلاء بنسون كي يرددو ما منوني حكا نيكا كان جنينا إبو حكا جنينا نيكا بنسون بانا إبو منون كان دنيا كونو ode kafiru ye mamunun be nulu masala ilaha illallah ka yote tauhid dunke ala kele bantiya dunke muhammadu mande min sara ala kele bantiya ka itu dumi jahannama kono to hal ni mafuike Allahu akbar sharota ayati ko ko wasalika anna allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi wa lam yaj'aluhum fid dunya wal akhirati ka ahli al-ukhra mamunun sara ala kalli man yala ani mamunun kafir yala alala kulu ka tajo soro jane ma kelen kono ulula jama ka kelen ni fala to ke otumana anana hadisa kono kira muhammad sallallahu alaihi wasallam akum meleko bita mogodo bo jane ma kono telma ujenne no ku meleke ba fo mananji yelele ko to kumuro nu so ndo ka bonyona na soro ka kini sombana abi bukhari kono kitabu minga kono minga kene nanga dina kitabu be qur'ana ko ta bo kono ko mele ko bu sama ka bo jane ko kono ubuna nuye ubunu ko fi naharin tusamma naharul hayat kanu ko ko do ba ko ma ko nyina ma ko ji ko fatun batu ajaduhum kufar ko bisinga falendeno kama tunbatul hab kama tanbutul hibbatu fi hamil sayyi وفي رواية أخرى كما تنبت الكلاو إنه بيم فلين شغلنا وفرقنا بسنا نقول كان تنو منو دونا جانما كنا
jahannama do ma fuma ko nu do na aljanna kono aljanna do ma fuma ko aljahannamiyin jahannama kono mo koron do ma ko budo na ko so donc ninge Muhammad mandum ka tabule mazhabu ahli sunna wal jamaa mauma de ki kira mandinye idame sayyidina Muhammad ga kumana ikadala ka fo aljannati ba jahannamati ba ala yunun flada ka ga dulu famu no mo ka punition bi ke jahannama kono ni punition bana ibi bo ibi kila ka tado aljanna kono o sabatira kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka hadisa kana mauna so sa to taala ala ka be sababu fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ko sayyidina Muhammad kana ke sigala no nu fa min batu ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum taku nunu tu sira ka boye no yaika fala taku fi miryatin anu sal karame shatu nu fala shatu kana dafale ba fala taku fi miryatin kana ke sigala mimma ya'budu haula nunu ka fa min batu ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum kana sigale dunna ka mir ka siga isge la harafun yace yawa shitana da adama din daga kana son shitana din nega fa bi ne jonde karsa da jonde da ko fa bi ne ga fa jonde ala ya rada Allahu akbar shitana din do adama din kuma ni shara yora la joyene da tara kira fa ko ya rasulullah ko ne bi miru ko la fa da shehro dolante foi famu kira ko joy atamo kan وإنا لنوفوهم نصيبهم ala ko amina nun kelen bela jelen ka sarata fa kaduma غير منقوص wallahi foi ta na gashi ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه wala amira fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ikana ka shigalo be femin bato ha kana ka ko mi ishigalo no yala eske nun ga bodo fendo ti chenya ala ko foi ma ya'budu illa kama ya'budu aba'uhum min qabl ako umma ko e domun bato ka temeda ko no gane do aha wa inna lam wafuhum nasibahum ala ka muga ni yoro da faga duma ghayra manqus wallahi foi taje wala qad atayna musa alkitaba fakhtulifa fihi ala ka ni musa son kitabu la fora nyonga kitabu ina walaula kalimatun sabaqat min rabbik ama ke magan ko na ka bi ma yoro ka ba ko bla ka la hara jodo ngono laqudiya bainahum wallahi ala bi kitika ni nyonga jena ya wa innahum la fi shakkin minhu murid ala ko nunu mi sigala la hara ko ina siga wore wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum ko mun gelen be ima buka sarada balenta ga duma innahu bima ya'maluna khabir ala jugle masalu famin bara fastaqim kama umirta ni de grasije ikle muhammad ba ko ne alayya mariya to gomina Allahu akbar ninti se ko kay illa zawatil qudsiyya ni munu sanyara alake ikle ina ko ne alayya mariya to gomina ne ne grasije Allahu akbar fastaqim kama umirta ومن تاب معك يعني مامون تبير على فريقا أنت شولا أنت يتقوا الله ما استطعتم أو أنت قواتي أنت بسرعة على يدي ما استطعتم يسوق دم جرال أكون فرفلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أي سرعة على سرعة دانا أنت سوق أبشر سرعة على سرعة دانا mami yɛrɛ bi danger la i b'a dɔn mami yɛrɛ bi n'a tɛ ala kota quoi a tɛ ala kota foyi kɛ mais a dalen n'a yɛrɛ la k'ale tɛ ala kota quoi ne tɛ ala kota est-ce que ne bɛ don ne bɛ don jahannama na kojugu t'a fɛ ne bɛ jahannama na. Allahu akbar. ɲaga yɛrɛ la nana kaba yɛrɛ la nana o de bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. o la docteur Adamu Karamba a bɛ to k'a fɔ a ko ala kata dɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔ gɛrɛ ala la. parce que kama ibina tubi kan jigiti ke mera yiminge est-ce que ne bina kisible ibi ni kan yana ma to be ba ka da maka sala kata ala ma fuka ta ci ga saya sonyere wala ha zambi muduru plaga arab kan wara ko mu do be ba ka ba do aljana ko awre ni na fara ba ka ba do aljana ko ni yoro de dum ko era baye ne min kene alama ya fane ma doro leta shen ne na sora ni nyogol warlante sora min kera ya fara ma ya fa e bi tese de sabatullah na ka kitab ikazul himam ikazul himami
ko ni yo fule do kuma barabaw ya ko ala ka be kita sufya kita budu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ma Ibrahim bin Adham wala jumu numbe ala ka man mo fam mo kebana Ibrahim bin Adham ba ale ne kera do losu kata Baitul Maqdis abi gi chala ka do Baitul Maqdis ni fi ko ba ilahi abduka al-ashi ataka mukarran bi zunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta bi zaka ahlun wa in tardud faman yarju siwaka ako ala abduka al-ashi ataka ka jona ni ma jomi ala kota mukarran bi zunubi ni jurumu min kay jorala wa qad da'aka wa bi wirida in taghfirni ya faranne ma fa anta bi zalika ahlun iri ya fama sai eno kaka ko in tardud ni ne ge fama narjo siwaka ne ba amara ko min mita ya fa ni ala min Ibrahim bin Adham ya kuma wewa mun da yake bawo وكذلك قصيدة أبو الواس اللهم إن عظمت ذنوبنا كثرة ولقد علمنا بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن ومن نلوذ والفجر والله ما شيء إن لم نذنب ولم تك غافرا فما الفرق بيننا وبينك يا رب والله ما شيء التكبير اتمنى نون بيت نون جودني nunun chauye ala wele ni kuma kan munun ye bije kan kuma kan nunun be ka duwaula ikabi ga duwaula na dumo de ette ko la duwa ukelen ko Allahumma ifal lana kaza wa kaza hale ya ka to ka ala wele lu duwa kura ya duwa ke to kin yere ka duwa ni ka bo jola no dumo do duwa ukelen duwa mo do duwa ukelen Allahumma e ku duwa yere ba fo ka jenge ki sa fo jola dawatu doni ba do gote ko ni ala deli dawa min billahi ni ko abi jabi sumaya de wa bi jabi sumaya to mina ala deli min farana kera ni abayatu min bi buyutin mukaffa ka jabi ka teli ulu ko robara ala kan be wala tatghaw akaga na yada innahu bima ta'maluna basir ala yeli masabi fe min bara wala tarkunu ila alladhina zalamu akaga kana dame kata mo ma mamunun kara flanka boye fatamassakumun nar ni yara kunto nyano kara tasma ba osoro de wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun bisibati awla min ala tikele nyawti de ba soro tugni وأقم الصلاة طرفي النهار إكسر جو طرفي النهار كلن نكون فلا سير واتي بلا جلين فطف وطرفا من الليل أنواتين الناس أبانو طرفي النهار أبانو يانا كبو أنا بولي أن نكون فلا سوى مسيلي أن سيلفانا أن لا ترى وزلفا من الليل فكري أن سافو سير واتي دلو بينيو فرع أبانا إن الحسنات يذهبن السيئات بين الحسنات يذهبن السيئات نمو نبتاني جيكماي wadela asabatira kabo fay sababu tambe ore sababu mana dafa Muhammad mandena ode bi janime don wili ka biga al hasanatu bala ko keleni innal hasanatu yuzibuna sayyi'at enta ode bi janime don wili ka bo Muhammad mandenka wallahi asira atabe sira faya mamba fo doni kata o fenta manke li bala alko ni manke obitani juguma ne abadu nyumo me juguma ndunde wa atbi sayyid hatta la hasanata tamhuha ana hadisa ko ne juguma ke ika nyuma ka daka aba tuse ka hoy wa khaliqun nas bi khuluqin hasan ika mo je no yani dugu nyuma ya da abo to gore la innal hasanat yuzhibuna sayyi'at ala go bara nyumo mitani bara jugu ya ba dunga boy pam zalika dhikra lizakirin kun yo kusmani kala wede ni mami kusmani ke aha wasbir seda mar sabani fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin ala tin man kala ka sara ala ta perdi falawla kana min al-quruni min qablikum ya ne mo go kana ismu de laba falawla kana ulu batiyatin nama bolo no ka baba korofo ni be kala kutu qur'ana aya min bi ni anni mufassiru sirama nabi tapolo tibi tani ka se ke tari bo to min aya mbala hanya sallallahu ka so riba ra kan ko na so ko de kan gane falawla kana ulu baqiyatin hala laula na mala hala nama ka de yala diba korofo te falawla
kana ulu baqiyatin ala ko dama ke totoli dum ke ukera yanhauna anil fasadi fil ard min al-quruni amna falawla kana ulu baqiyatin suraka sey min al-quruni ala ko dama ke totoli dum ke ulu kera mogola mamunun ko na awnye flankulu temenona yanhauna anil fasadi fil ard hum ho balika bo cheni madukolo ka kono kunte illa qalilan mimman anjayna minhum no kunte ala ko dukolo bela jele halaki illa qalilan fana kala jama kulu fitene mimman anjayna hani mamun kisi ulu dungawla uli bakefu dungawda uli lekisira wattaba alladhina zalamu ma utrifu fi ako mamun ya kunto ne fen tuguru ko unema ne femi wa kanu mujrimin ulu garaju mutibu yede wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmi ala maga galu dugu ba mo ko bele jele halakini ya kunto ne wa ahluha muslihun son man kana do bula ala te dugu ben ne ken kala tayda walau sha'a rabbuk la imajiya la ja'ala an-nasa ummatan wahida adu mo ko bele jele ke kunu kelenye wala yazaluna mukhtalifina ala bantiaka ngai mogote wala yaswaluna mogote to mukhtalifina ufalina nyongo illa man rahima rabbuk fani mai mani hina ala ka hina Allah walidhalika khalaqahu abonye ma ala yudama de kama ka hina de kama wa tammat kalimatu rabbik imma ka kuma kan timena la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas wallahi kali ala bin jahannama fajina na da madina wela jele wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul akoni kele bela jele kirate meno amuka kisa baro boy sayyidina muhammadu kamun kama ma nusabbitu bihi fu'ala mese ke sayyidina muhammadu dun sabatin famije yako de kama wale ni mirin mun kelengel be temenina de ibita to kala kara ko rahim Allah akhi Musa laqad uziya aksar min hadha fa sabara wallahi dole kara to kwache tonla yake kira ikaklani ke chugo mai nitila dire hapa la maka tela ja rahim Allah akhi Musa kala ka hina ge bal maka Musa la ko torala ni kuma juwe minga dunga temeni ka ko saballa afale rashi saballa Allah raba ko fasbir kama sabara ulil azmi min ar-rusul sabali iba ko ulil azmi tiru saballa chugo mina firawna alaikum basika la kani sababa la kani sababa abin min furata ko kira torola do de flene ka fo kirama imakle balmanu no wanche mane wala da bali surtout anga ambalmake ay biye mo fay folo ambalmake almanjan bisu sapo sen fara ko ke akra almami ala ya ambalmake boare ala ya garjega misirla majlisu boare ala sira boare ala tara dayele wala dayele do nere kumbi adayele li rasili folo bonya dirane de Allahu akbar ala ka baraka do misiri ala baraka do ala ani almami misiri ko ya majlisu la ni tashibla de ba so silba do misiri fofe o farmodu bidoya kana ke sababu yake decoration ka fara afara ko ni kira ya ba kuma adalta fi qismatika kimakle ikatlani ko donc bi kira soro na fikra na ne fa ka sabalbi ibere tarata tumodo do ba fo natinya ka wala anga bal ma ya ba fa sabali ay sabali imam mi ke tumodo na yimi misri ko ngodo ba fo sa ko ba ba ka kam ko sa ko yede ko karsa barana tara bola nim barana asro ite barana yere kala ne be tasila yoro do ge ni kuma fora kuma chini abete ne kloka men tasoro bajim de bala ko do ko de ba ko tana ala ka yakni madama lam la anna jahannama min qawli islam do ko kuma na ba yira ko ala zalika ay do da kuma ya kama to siro do tiga nyuma ke kuma isa ba ya oho ode kataro ode la tigani la nyine bo yoro de to ibala ya to ne ko nya yi sira siri sira ba to iye kuna didi wala kullu muyassarun ne de bare ba ne ko ni gibi do na yi de wa do do de la tigani la nyine bo na ko wala si sai na ba kidi sa do ga ga arab problem ni so kira ko la yazalu ummat la tazalu ummati bi khair ma lam yatahaddasu bil qadar akal muhammad mando be herala antange no mudado la tigani ya ni ko ma kuna du bana to wasu na ka ba kuna ko to wasu na ka ba kira ni ko sabo yedo ni sabo yere kira ni la e ko na baraka muna to ni ko ba ni kira ko kullun muyassarun bima khuliqa
ibna ta yoro min de ala no bara le no way bole ko to ko do aywa wardi kan chauffeur do ko ka do sama naka ke bam do ke ya rabbi ala ka baraka billah ala ka ga aljanna sa bismillah وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين أنا واجبك أن كسمني موعظة ما منبي نور بالمنيا لقوم للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون masaya abu min bara sadaqallahu alazim قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله